Lukačević, Norveška, dame i gospodo, Norway, ponosna Hrvatica, nema ih puno u Norveškoj, ali doselila je sa 8 godina i dalje tamo živi, trenutno studira, igra nogomet, ide u teretanu, aktivna je osoba, voli sportove, a uz fakultet radi u vrtiću i u osnovnoj školi. Ima priliku predstaviti hrvatsku kulturu bez obzira gdje živi i na to je ponosna, a za vas je odebrala večeras jednu nošnicu koju će sigurno reći, može, valjda sad govori norveški pa nije nikakav problem. Stigla ona do mene, jesi živa, rođena, sve u redu, jedva, kako kažu kod vas crven fesić, mamo, majčice. Mihajla Šokić, BiH, Vidovice, studentica ekonomije u Osijeku, koja nam stiže, a svira klavir i te povremeno i gitaru, voli putovati od svog najranijeg djetinjstva i bavi se folklorom. Ono što je uistinu posebno da nosi nošnju iz Bosanske Posavine, iz svog mjesta Vidovice, pa ćemo mi odmah saznati što je to. We are back to Bosnia and Herzegovina, a part called Posavina, and we're gonna hear what she has to present and to offer. Da čujemo mi iz prve ruke. Dobra večer. Dobra večer. Jesi li ti na misu krenula ili? Pa jesam, da. Može i na misu, može i u mjenjačnicu, šta god treba, koliko ima dodatne opreme, to je to. Da čujem sada na brzinu što ti to nosiš na sebi. Na sebi nosim nošnju, svečanu nošnju Bosanske Posavine. Imam rubinu sa zlatovezom. Preko sebe imam pregaču. Ispod oko sebe imam tkanicu koja se podiže prema gore i nazad pravi takozvani rep. Imam kožu, tako se zove, i on je napravljen od janjećeg runa ispod. Znači prava ljetna. Baš prava ljetna. Odlično. Air condition, to je to. Na nogama imam čarape guličarke i oputrnjake. Čega? Oputrnjake. Oputrnjake. Za ove što ne znaju što je, opanci. Čisto da budete 100% sigurni. Okay, so she said that she is wearing this for a special occasion when she is back at her home in Posavina, part of Bosnia and Herzegovina. And this one looks very good. The best part is actually this one because it's a Gillette with the lamp parts inside, so she is very hot, so we need to be quick. Moramo biti brzi da mi se ne preznoji. Reci ti meni, Mila, ono što je uistinu posebno za nas liječene folkloraše jest da tvoje oglavlje sadrži fes koji nije baš svugdje poznat, pa reci nam to. Da, moj fes se ne nosi u ostatku Bosanske Posavine, specifičan je samo za moje selo Vidovice. Okay, so this special hat is actually one specialty in her selo, in her little village called Vidovice.